mu minsi yashize murabizi ko byagiye bivuga ko igihugu cy'u Burundi cyohereje abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kujya gufasha igisirikare cya Kongo mu guhangana n'umutwe wa M23 ndetse mu bihe bitandukanye. Perezida Evariste Ndayishimiye hari aho yagiye abyemera ubundi akabihakana, kuko nko mu kiganiro n'itangazamakuru mu mpera za 2023 yavuze ko ngiyi inzu ihiye, inzu y'umuturanyi ntumutabare nawe yawe nishya ntabwo azagutabara. Gusa hari nawe yagiye avuga ko abasirikare bagiye berekanwa n'umutwe wa M23 bivugwa ko ari abasirikare b'u Burundi bagiye bafatirwa ku rugamba, bagiye bafatwa mpiri ku rugamba, ngatari abasirikare b'u Burundi ahubwo ari abasirikare ba Red Tabara cyangwa se ari abagize umutwe wa Red Tabara bari gufasha n'ubundi uyu mutwe wa M23 guhangana n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa cyangwa se n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Rero twakubwira ko mu bihe bitandukanye n'ubundi umutwe wa M23 wagiye ugaragaza abasirikare b'u Burundi bivugwa ko wagiye witakara abasirikare b'u Burundi, nyamara mu gihe Burundi bwo bwagiye bibakana bukavuga ko ahubwo ari abasirikare bari ditabara umutwe urwanya ubutegetsi buriho mu gihugu cy'u Burundi. Rero abo basirikare b'u Burundi boherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku masezerano y'ibanga ari hagati ya Tshisekedi ndetse na Evariste Ndayishimiye. Bamwe muri bo bagiye banga kurwana kubera ko ngo batazi impamvu bagiye kurwanya umutwe wa M23, bigatuma rero banasubizwa mu gihugu cy'u Burundi kubera ko ngo bari barakuwe mu gihugu cy'u Burundi bajyanwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku buryo n'ibikoresho byose bakoreshaga, imyambaro bambaraga ibisa neza cyangwa se igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, ku buryo bigaragara ko nyine batashaka kumenyekana ko bari gufasha igisirikare cya Kongo, mu gihe n'ubundi Burundi bwari bufatanyije n'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba gushakira igisubizo bya diplomasi cyangwa se gushaka ibisubizo by'ibibazo by'umutekano mucyo ukomeje kurangwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu rero abo basirikare nyine batagiye ku rugamba kurwanya umutwe wa M23 bakanga kujya kurwana, bivugwa ko basubijwe mu gihugu cy'u Burundi ubundi bakita bafungwa. Kuri ubu rero bakatiwe cyangwa se abasirikare banze kurwana na M23 basabiwe igifungo cya burundu. Hagati aho twakubwira ko kukubwira ko mu minsi yashize twakubwira ko M23 cyangwa se hari abavuye muri M23 batangiye kujya kuganira n'itangazamakuru ku buryo hari ibyo bagiye bagaragaza bitagenda neza mu mutwe wa M23. Ndetse twakubwira ko hari Kaina ni umwe mu bari bagize M23 cyangwa se yari umuyobozi nyine wungirije w'umutwe wa M23 ndetse akaba yarazwi ku mazina ya gisirikare ya India Queen. Aherutse no kugirana ikiganiro gikomeye n'igitangazamakuru Bwiza TV, yivugira ko ari umwe mu bashinze umutwe wa M23 ariko yaje kuva muri uwo mutwe, aho yamenye nyine ko General Major Makenga, Sultan Makenga nyine ngo yari afite gahunda cyangwa se yari afite umugambi wo kumwica. Hari n'ibindi byinshi yagiye agaragaza rero bitagenda mu mutwe wa M23. Gusa hari n'abagiye bavuga ko rwose ibyo yagiye kuvugira mu itangazamakuru bitari bikwiye, yakabaye ngo atarabishyize mu itangazamakuru. Wowe utari wakora subscribe ugakora share, ikintu ugatera comment ku biganiro n'amakuru tuba tugenda tukugezaho 5 kuri 5. Tuherere kuri iyi nkuru. Ni inkuru n'ubundi ni inkuru ivugwa guhera mu minsi yashize ubwo byavugwa ko hari amasezerano y'ibanga Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi yagiranye na mugenzi we nta wundi ni Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'amasezerano ngo yo kohereza abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyine igihugu cy'u Burundi kikohereza abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakajya gufasha igisirikare cya Kongo mu guhangana n'umutwe wa M23. Byanavuzwe ko buri musirikare kujya abona amafaranga 5,000 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se by'amadolari ya Amerika buri kwezi yari kumufasha mu mibereho ya buri munsi. No kuvuga ari kuba ari ku rugamba, ariko bikanavugwa ko ayo mafaranga abo basirikare batagiye bayabona nk'uko byagiye bigaragazwa na bamwe mu bavuga ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi, ndetse ngo ayo makuru babaga bayakuye ku basirikare b'igihugu cy'u Burundi. Hari n'abasesenguzi ariko bagiye babigaragaza birumvikana, ndetse n'ikinyamakuru The Great Lakes Eye cyagiye kibigaruka mu bihe bitandukanye. Twakubwira ko rero abo basirikare bageze nyine ngo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bamwe banga kujya kurwana n'umutwe wa M23 bavuga ko batazi impamvu bagiye kurwana kubera ko ngo baturuka mu gihugu cy'u Burundi
bagiye ntawe babwiye gahunda, ntabwe ngo bimeze gutya, ndetse bageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahabwa ibikoresho, imyambara byose by'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ko n'ubundi bari bagiye gufasha icyo gisirikare cya Kongo FARDC mu guhangana n'umutwe wa M23. Ndetse abo rero banze kujya kurwana n'umutwe wa M23 kubera ko ngo bavugaga ko ngo batazi impamvu bajya kurwana, bahise basubizwa mu gihugu cy'u Burundi, ku buryo byagiye binatangazwa ko bagiye bafungirwa mu makasha atandukanye. Ndetse ikinyamakuru AFP mu minsi yashize yavuze ko bafunzwe cyangwa se banze kujya kurwana na M23 bagiye bafungirwa muri kasho zigiye zitandukanye. Kuri ubu rero abo banze kujya kurwana bagiye bagezwa imbere y'ubutabera kugira ngo bavuge impamvu ngo bigometse, kandi n'ubundi umusirikare aba agomba kugendera kuri oda cyangwa se ku mabwiriza hawe n'umuyobozi we. Rero ngo abangaba banze kurwana bivuze ko ngo basuzuguye cyangwa se bigometse. Kuri ubu rero abo basirikare banze kurwana na M23 basabiye igifungo cya burundu, basabiye nyine gufungwa burundu. Umushinjacyaha wa gisirikare mu gihugu cy'u Burundi yarayasabiye igifungo cy'imyaka 10 n'ihazabu y'amadolari 800 buri umwe. Abasirikare 35 banze kurwana na M23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe n'ubundi abandi 239 basabiwe gufunga ubuzima bwose n'ihazabu y'amadolari 800 buri umwe. Ayo madolari rero 800 ngo nayo kwishyura indege, ubwato n'imodoka bakoresheje bataha mu Burundi. Ni nyuma y'uko rero abo basirikare n'ubundi bari bamaze hafi ukwezi baburanishwa ku cyaha cyo kwigomeka ku buyobozi abo muri Kivu y'Amajyaruguru, nk'uko iyi nkuru ikomeza ibivuga. Urubanza rw'abasirikare basaga 270 bafungiwe n'ubundi muri gereza nkuru ya Rutana bashinjwa gusuzugura abayobozi. Aba basirikare rero kari 274 bari baratangiye guhatwa ibibazo ku itariki 22 Gicurasi 2024, ndetse maze barangiza kubwumvirizwa ku itariki 18 Kamena 2024. Urubanza rukaba rero rwashyizwe mu mwiherero, aho bizavamo bizatangazwa nyuma y'ukwezi. Hagati nubwo bimeze gutyo, hari umusirikare wari mu buyobozi nyine bwa M23, kubera ko n'ubundi yahoze ari umuyobozi wungirije w'umutwe wa M23 yarazwi ku izina rya gisirikare ya India Queen. Ni mazina gisirikare nyine yitwaga India Queen. Aherutse kugirana ikiganiro gikomeye n'igitangazamakuru Bwiza TV, yivugira ko ari umwe mu bashinze umutwe wa M23, ariko yaje kuva muri uwo mutwe aho yamenyeye ko General Major Sultan Makenga yari afite umugambi cyangwa se yari afite gahunda yo kumwica cyangwa se yo kumuhitana. Ni umusirikare rero ashinja General Makenga kuba ayobora uyu mutwe uko abyumva, kandi akaba yaraheje bamwe mu basirikare batangiranye urugamba barimo General Brigade Baudouin Ngaruye, Colonel Kazarama, Colonel Ibra, Colonel Rucogoza n'abandi. Uyu Colonel kandi n'ubundi yashinje General Makenga ko atareka ngo abo komando b'icyama nyine ngo bisanzure mu bitekerezo. Abasiri rero abakurikiranye ikiganiro cya Colonel Kaina bamunenze bagaragaza ko ibyo yakoze atari byo, ko atarakwiye kubijyana mu itangazamakuru. Ikindi abakurikiranye iki kiganiro bavuga ni uko ngo Colonel Kaina n'ubundi ibitagenda neza byose yagombye kubivuga akabivugira nyine muri M23, hakabaho ubuhuza, ariko ngo ntajye kubishyira mu itangazamakuru. Abasesenguzi mu bya politiki rero basanga nubwo Colonel Kaina yararenze nyine umurongo, cyangwa se ibyo wakwita ko yarenze umurongo akajya kugaragaza ibitagenda muri M23 akabishyira mu itangazamakuru, bitari bikwiye ngo yakabaye n'ubundi yarabikoze mu bundi buryo butari ukubijyana mu itangazamakuru. Ariko uyu Colonel nyine we yaragiye aganira n'ikinyamakuru avuga nyine bimwe mu bitagenda aho mu mutwe wa M23, agaragaza ko hari abatangiranye n'umutwe wa M23 bari bo abakoloneli twagiye tugarukaho hejuru cyangwa se abasirikare batandukanye, ariko ngo bahejwe nyine muri uwo mutwe, kandi ngo bikozwe na General Sultan Makenga.